I planted Kotoma ainapetaka nu Aminista na chichi na ichorin Helena Adoa ngesia balebe ekoto Itunga Aira Ikito ai moriarit kito ni luara itoda. Iyo mamoni ikoni Ikito korono na lupoko osama tetero ni perakoni. Kopana na norayo na geni buniano itala kitetito ngakolongone oje parpita Ikito hilo. Teje Ikito hilo. Teje wale mama jokis. Konyongo la joke luku totoronge situnga ninyo. Itoli. Konya bera raiki ne kitoi abuetu eni aweni kakine. Are kilo ita raiki ne jangoro no mekosa ngoli arbore bala kitoi. Konye no ikilio ko mekosa ngoli arbore bala kitoi. During holidays, we must make no child to have homework. During school days, let the teachers handle children. When children step home, plant trees, help in garden work, so that even tomorrow you can survive with or without papers. You can also plant your seedlings, and then we can assess so that we have enough. So when we launch it next year, there's enough trees to give to everybody. Mere. Arotanie muto loidulo kina kironu Aira Ikito nepepeka ekuselo ikwamin anoa omuya nyesi teori tebe etionore mola ijara arainyiko kisitunga aijepi kitoko mami raete. But why are young people not involved in these activities? This is the kind of research we need to start doing again. So the research we're trying to do now is how do we make the discussion about climate change, the fight against climate change, sexy for a young person to adapt to. And Itunga lu lijane idumone Ikito erata. Imoi ebeiti totageun ai choroni ai kunyara korosama. Nara e okichorin kopana, they flood every time it rains. Erionget lokate kama nesi duchu ekoranari Ikito neja si gurupu nulwegelegela ido abuatu kotonako kabe foundation da kodumuluke Ikito ledolito senamba ilukumini kanyape kakwatakanyi. 25 million trees across Teso and Karamoja. Last year alone, we planted over 80,000 trees across Teso sub-region. And the success rate is at 85%. Is that we want to restore the greenery, the Teso greenery. It's on any occasion. Even on a day when you lose a dear one, plant a tree in memory. Echa munito siche tungebe jokera Ikito noe. Yo lipe ngatu nako kawangina. Let's come and endo sibore na limu ngesi. Aint bero ni be wanyino ne pula tiki kuselo ikwamin. Era Ikito. Ira oni Ikito uneribo luingara neto noe. Even edo ejepolo pe kuseli kwam neribo na joko noe. Kedi even economically. Alosi nga raiki ne Ikito kopani. Asoda itori kili duwe bonbe kono na sebe itori. Aira Ikito. Alto halimo kitu wale jasi kinga bonbe. Kono na ite kora Aira Ikito. Ani kuse kwami. Mama saije Ikito. Ije pari je Ikito ja elo Aira Ikito anaburo kino je pari. Ire rojo ada unosikito. Ikito luko lidumona magoroni dumoni kera datu tunga jepar. Kopa na mambo jidumuni Ikito lu apoloko. Kwenye Ikito ni I want what we call Ikito no inoka anara wanti oil. Ikito ni aidu kitogoi. Ikito ni kwamini nwe kuseta nwe joka. Emamene dumanoni borongun aramami Ikito iraikino. Kanuka TV East Alfred Atwau ko district alo Serere. In Serere and make Serere the best environment that the world can admire. Hey.